Yo, olo jiaby people, la famille tsy haiko koa. Anao resaka matsikaritry populaire en ce moment. Pianarganay kwa raha tsy ninao azaky ty natoro anay raha faninao Niany antsika nagno type Bitel Joe avia. Nareo koa marigny instruigny tonga de anao mipimaso tonga de mahita io le sipatiako. Tsy ataontsika ela koragna fa alfaso malo ny intro. Nino, intro laissé. Araka ny hitanao amin'ny écran-nao io le projet type beat Eljo et présenté ko araka ny structure ataoko vite fait za tsy andany meganareo. Ny voalohany maloha nagnisy accord na piano za de karaha ty izy. Magnaraka nasiako pad. E misy sauce gitara niaragna tamin'ny Nino, andraso aboakanareo hely sariny. Io Nino. Nasiagna arcade. De agny amin'ny partie couplet agny misy sauce-na gitara mevamevagna de tonga de alefako tout au long de la route les mecs miaraka amin'ny gitara en arpège. De farany moa nagnisy tosina ma afrobeat azy za le percussion pak 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 pak. Ah ouais. Voilà, Eljo type beat alefako maloha ny izy rehetrarehetra rehefa mitambatra de avy eo tsika mahita toy. Igny fogna alohan'ny niany raha tokanao ka managna projet tsy hagnano instrumental du genre zany hoe acoustique karaha regny aza misalasala tonga de dadakely numéro ambarako anao 032 77 016 77 tellement 034 34 207 85. Yes bro, magnamia anao fotoagna magnaraka koa. Magnaraka io za magnambara aminao mitantara aminao projet raiky maventy zay niaignako bro. Ok, du lourd quoi. Ciao.